Este Nadal ten premio. Merca enchantada nos comercios do Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra e participa no sorteo de 15 cestas de Nadal e 2 vales de 250 euros. Os sorteos, como sempre, en Tele20. Mercar enchantada este Nadal ten premio da man da Asociación de Empresarios de Chantada e o Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra. Estes son os boletos do sorteo de hoxe da cesta da campaña de Nadal da Asociación de Empresarios de Chantada. E a agraciada é Patricia García, o número 42.160. Noraboa, Patricia, e lembren que estes boletos quedarán para o sorteo do día 23 do Vale de Aech. Este Nadal ten premio. Merca enchantada nos comercios do Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra e participa no sorteo de 15 cestas de Nadal e 2 vales de 250 euros. Os sorteos, como sempre, en Tele20. Mercar enchantada este Nadal ten premio da man da Asociación de Empresarios de Chantada e o Centro Comercial Aberto Ribeira Sacra.